ntacyo mwiganyira ntacyo mwihebura humura Yesu yaranesheje naho bigoye ntacyo murira Bibiliya Isezerano Rishasha turasoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice cy'indwi guhera ku murongo wa 11. Amen. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Avuga ngo Yesu azura umwana w'umupfakazi. Haheze igihe gitoya aja mu gisagara cyitwa Nayini. Abigishwa biwe n'ishengero rinini bajyana nawe. Ashitse hafi y'irembo ry'igisagara haseruka abajanye umubyimba w'ubuhamba. Yari ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe nawe. Umwami Yesu amubonye amutera akagongwe aramubwira ati ntacurira yigira hafi y'ingeruzo ayikorako abayikoreye barahagarara aravuga ati muhungu ndakubariye nti byuka wapfuye arabyuka aricara atangura kuvuga. Yesu amuha nyina bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati uvugishwa n'Imana ahambaye aserutse muri twebwe kandi Imana igeneye abantu bayo. Iyo nkuru yiwe ikwira i Yudaya hose no mu gihugu cyose giheranye naho Imana ishimwe. N'aya majambo ngomba tumare akanya turiko turaganirako. Nayahaye umutwe uvuga ngo ntacurira Yesu agiye kuguhoza amarira yawe. Yesu ashimwe. Ntacurira Yesu agiye kuguhoza amarira yawe. Uyu mupfakazi tumaze gusoma muri iri jambo ry'Imana n'amajambo yanditswe n'uyu Luka. Ngo dusanzwe tubizi uyu Luka yari umudokiteri, yari umuganga, yari incabwenge kandi nari muri babandi 12 bari yakurikiye Yesu. Barya 12 barukwabo, ariko uyu Luka wewe yagiye akurikirana ibikorwa Yesu Kristo yakoze umwanya kuwundi cyangwa umunsi kuwundi. Hanyuma arizera ko Yesu Kristo ari Imana kandi ari mu bubasha bw'Imana. Arizera ko ari mu inkomezi z'Imana. Turabye muri aya majambo tumaze gusoma tubonye uyu mupfakazi. Uyu mugore yari afise ibibazo bibiri. Yari afise ikibazo cyo kuba umupfakazi. Umupfakazi murababaza, siko? Mumaze kubibona umupfakazi murababaza. Icyo cyari icya mbere. Icya kabiri yari afise ikibazo cyo kuba umwana wiwe w'ikinege. Ngo yari amufise ari umwe. Hashize iminsi umugabo we wapfuye, umwana w'umuhungu nawe arakurikira arapfa. Mbega baciye umugani w'ibyago bigize gute? W'ibyago byagiye n'ibyatsi ntibimuha inzira, ntibimuha mu nzira. Uw'ibyago byagiye n'ibyatsi ntibimuha inzira, biramutangira akabura yajya n'iyava. Uyu mugore ari mu byago
muriko murumva yari amufise ko imigambi myinshi yavuga ati uyu mwana wanje ngomba nyamurere nzomwigisha nzomushyira mu mashuri akomeye hanyuma azokura azobaho aronka ibigweshaho nanjye mbayeho muriko murumvira ijambo ariko niba mwumvise ko muze ngo azomushyira mu mashuri ntibyanditse muri Bibiliya ni icyiyumviro muriko murabyumva ni icyiyumviro ku mubyeyi ukuntu yiyumvira umwana wiwe uko yiyumvira guteza imbere umwana wiwe cyangwa umuryango wiwe akiri ko yiyumvira gutyo akiri ko yagirira imigambi umwana wiwe noneho indwara irashitse umwana ararwaye hanyuma abarahwereye umubabaro noneho wiyongeye mu wundi bishoboka ko uyo mupfakazi yahora abwira abantu birashoboka aka gahungu kanjye aka kana kanjye umugabo yasigaranye nikakura nzokarera neza hanyuma abariko bazogaruka kuntunga birashoboka ko yahora abwira abantu gutyo umwana amaze gupfa rero haba amarira kuri we haba amarira ku babanyi haba amarira ku nshuti n'abagenzi haba amarira turi kumwe mu gihe cya kera ntibarindira umuntu apfuye bacaza guhabwa umubiri ababanyi inshuti n'abagenzi baratwarakorana bagira inama yo gufoba uwo mwana yapfuye bamaze gukorana barondera indezo muri Bibiliya yindi handitswe ngo ikigagara sibyo soma neza murabiko handitse ni ukuvuga ngo barondera indezo reka sura inyuma gatoya mu gisagara bari barimo hazitiye turi kumwe ibisagara barimo by'ababizitiye kenshi bamaze kurondera inderuzo bashyira cya kiziga ku nderuzo abikorera ikiziga barikorera baragenda bamwe bagenda barira inyuma yiwe ukababwira iyo umuntu ari mu bibazo hazamo abantu b'uburyo bubiri muragomba kubamenya muragomba kubamenya abuburyo bwa mbere n'abagenzi bazavuga ati uyu muntu yari inshuti cyangwa ni inshuti yo ku mutima hakaba abandi baza gushinyagurira niko murabyumva bishoboka ko muri uwo mwanya harimo amarira kubera ari inshuti ziwe hakaba n'abandi bari bavuga ati reka tuzorana yari yavuze ko ari bazomufasha tuzorangena yifata tuzorangena abaho tuzorangena bigenza bamushinyagurira ariko aho Yesu yari bwaseruke na gatoya bakikoreye cya kigagara hari ibintu bibiri byasabwa mu bayuda ni ukuvuga ngo imbere yo kuhambisha umuntu wawe wabanza kuza kumufutisha turi kumwe wabanza kumufutisha kugira ngo bamukure mu giti gica bariho muriko murankurikirana bamwe bikorera inderuzo baragenda bashyize ku irembo abandi bagikase bagiye gufutisha wa muntu Yesu nawe araseruka haleluya Imana ishimwe Yesu araseruka Yesu aribwira ati kirazira gufutisha umuntu nanjye ndahari Imana ishimwe Yesu aravuga ati ngomba nerekane ko
ishimwe cyane. Haleluya. Yesu akaraseruka bagahagaze ku irembo barindiriye ko abantu bagenda. Yesu arahagaze ati hagarara, kuko Yesu yavuze ati ngo Imana ishimwe, yari yuzuye imbabazi n'ikigongo. Yesu yaterwa ikigongo n'abantu bafise ibibazo, hanyuma abahagaritse abantu bari bagiye gufutisha n'abaturage bahagararana batereka turane icyo uwo mugabo atubwira. Imana ishimwe, twumvirize icyo avuga. Bagihagaze Yesu yumvikanye ko ijambo rivuga ngo ahagarara wikoreye inzu ati igira hano. Haleluya. Ni ukuvuga ngo aregera Yesu nawe atera inama ko asanga ahari inzu. Imana ishimwe. Baje basanga Yesu, Yesu atera inama ko abasanga. Haleluya. Yesu Kristo ngo acakora kuri ya nzu. Muri Bibiliya iyo yindi ngo ikigagara akora ko arambika ku kiganza aravuga ati muhungu ndakubarira ibyuka. Haleluya. Ngo umwana abyuka, muhungu abyuka aricara. Haleluya. Atangura kuvuga. Imana ihabwe icyubahiro. Atangura kuvuga, ni ukuvuga ngo aba arazutse, asubizwamo ubuzima. Haleluya. Ngomba kuvuga ijambo nti ahatagira ubuzima Yesu asubiza ubuzima, aho ibyapfuye Yesu abizima akabigira bizima, abantu biyahuye Yesu aserutse arabaremesha, abarira Yesu aserutse arabahoza amarira bagatwenga. Imana ishimwe cyane. Nicyo cyamuzanye hano mu isi, ko Yesu yaje kuzura abapfuye no gukiza indwara no guhoza amarira abarira, kubohora ababoshwe. Imana ishimwe. Kuruhura abaruhijwe n'ibyaha. Yesu akagira abazima. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu aravuga ati ntacyo murira, ntacyo murira. Ababwirwa cyangwa ati ntacyo murira, ararambika ikiganza kuri iyo nderuzo wari yapfuye arazuka muzima. Haleluya. Asiga abatebya ngo basotere kugaruka. Yesu yaje guhanagura, guhoza amarira abarira. Imana ishimwe. Yaje guhoza amarira abarira. Birashoboka ko wowe umaze igihe kirekire urira kandi urira imbere y'Imana, ariko Yesu arahari kugira ngo aguhoze amarira. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu arahari kugira ngo aguhoze amarira. Nta kindi cyamuzanye, yaje kugira ngo aruhure, atwikorere imitwaro kandi aturuhure ibitubabaje. Imana ihabwe icyubahiro. Umwana barakubwiye kandi hari ibisa n'ibyapfuye ubona imbere yawe. Yesu arahari kugira ngo bizure abigire bizima. Imana ihabwe icyubahiro. Bijya byapfuye urabisa mbakubwiye, hari aho ugera mu bibazo ukabona yuko ubuze icyo ufata n'icyo ureka. Turi kumwe abadandaza muri bino bintu baragana tarikamo gukora barimo ngomba nakubwira ariko ariko ngomba kudandazwa ubikanga ukadandaza bikanga. Siko rero Yesu arazura ibisa n'ibyapfuye. Amen. Ni ukuvuga ibyapfuye arabigira bizima. Nuko iyo umuntu ari mu bibazo Yesu aramugorora ubwenge. Ngomba nakubwire hari ibyapfuye imbere yawe Yesu ashobora kugira bizima. Imana ihabwe icyubahiro. Ngomba nakubwire no mu muryango wawe hariho aboneka nk'abapfuye mu buryo bw'intego, Yesu ashobora kubagira bazima mu buryo bw'intego kubw'amasengesho yawe. Haleluya. Haleluya. Reka rero dukomeze kwisengera Imana, dukomeze kwibera hafi y'Imana. Ayo marira umaze igihugu rero kuri muri iyi minsi Yesu atandukanye. Sinariza gukora rwose mu kirundi bacu mu bwami ngo amarira y'umuntu batembaga hejuru.
urumva rero iyo igikara niyo mbonera nkabwira zitatu sigahita tuvuga ko zari nziza nziza, ariko iyo ngikora muri ko muravuga iyo ngikora byarabaye kugira ngo nige, ariko icyo nuko Yesu ari mu ruhande rwanjye, nta satani yosubiriranye Yesu ari mu ruhande rwanjye, nta satani yosubiriranye Yesu ari mu ruhande rwanjye. Imana ishimwe cyane, dukomeze kwizera Yesu Kristo, naho dukomeye tumwizere, naho mwizere, kuko Yesu ahanagura amarira yawe, agahanagura amarira yacu twese. Imana ihabwe ko Yesu yadogawe yikorera imitwaro yacu twese. Umunsi biragira ijambo ryo kubahumuriza, umunsi tugira ijambo ryo kubahumuriza. Imana iduheza byinshi, ndarangije. Imana iduheza byinshi. Birashoboka ko waba umaze igihe uri kubarizwa n'imitwaro kanaka, ariko Yesu arahari kugira ngo aguhoze amarira. Imana ishimwe cyane. Rero bagomba guhagarara na Yesu Kristo, bagomba ko Yesu Kristo aguhoze amarira atari kuguhoza. Imana iduheza byinshi. Ngomba wowe uvuga uti ndagomba guhozwa amarira n'umwami wanjye. Haguruka mu izina rya Yesu, haguruka mu izina rya Yesu. Parika amaboko yawe, parika amaboko yawe, parika amaboko yawe. Reka ndagusabe mutere intambwe muzagende mwese, muze muhagarare ngaha imbere, muhagarare ngaha imbere, muce muraba hariya imbere, muhagarare ngaha imbere, muhagarare hariya imbere, ko Yesu Kristo araje kubaho. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Yesu araje kubaho, Imana ihabwe icyubahiro. Yesu araje kugira ngo amuhoze amarira n'amuhoze amarira. Reka dusenge Imana, parika amaboko yawe, parika amaboko yawe. Mana yacu turagushimiye kuri Imana ihambaye. Yesu Kristo turagushimiye kuri Imana ikora ibitangaza. Turagushimiye ko wewe uri umunsi ariko ukiri. Yesu twaje guhoza n'umunsi uracyahoza. Yesu twaje hafi n'umunsi uracyazura. Mwami Yesu turi imbere y'intumwa zawe, reka senge abasabyi bawe n'abasabikazi bawe, ubahoze amarira mwami. Amadirishya asengera imitwaro yawe, ndasenyaguje iyo mitwaro yawe yize. Data tujyayo ugira amahoro, wizira Yesu Kristo senga mute, hanyuma wumva amahoro, umuhumurizo nawe, amahoro bakuyobe abe muri bo, uzawuzuza ukorashobora. Hanyuma batanga ishimwe, bazagaragara bati, twarabonye Imana. Aho ushitse amahoro uraboneka, aho ushitse gutangira kuraboneka, aho ushitse indirimbo zishimwe ziragaragara. Data kwerekana, wakoze nyakubahwa, izina riri hafi icyubahiro, wakoze tubagiriye neza, wakoze kumvise gusenga kwacu, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye. Amen, 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 amen. Mwakire ubutabazi bw'Imana, mwakire ububabare bw'Imana, mwakire ububabare bw'Imana, mwakire ukwishyura kuba ku Mana yacu. Yesu arabizi.